Jesus. Asinomnye umhlabeleli siyakuhlonipha Nkosi. Hallelujah. Siyakusaba futhi. Thank you, Jesus. Akusuka umhlabeleli lo ngahlatshelwa noma ngabe ngibani lona. Hallelujah. Umhlabeleli lo ufuna uhlatshelwe lo umfulo oconza ukuthi kuyini kwesaba uNkulunkulu. Kuyini futhi kuhlonipha uNkulunkulu. Lelithi live lakhe kuhlonipha yena. Uhlonipha emavi akhe. Uphenze futhi uwagcine. Amen. Jesus. Ngicela kungangeni kakhulu ngala nhlonipho nangedingayo. Hallelujah. Hallelujah. La kubekile emoya ngcwele emoyeni wami kakhulu. Kwangathi bekangangisida futhi nikufe kahle. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kimi bekakhuluma ngekubonga. Amen. Amen. Into okhuluma ngekubonga. Thank you, Jesus. Kube bengiseklasini ngilawucala ngekubuta ukuthi kubonga yini. Yeah. So ke sothi ihluphe nje ngekuthi ucabange ukuthi yini ukubonga. Thank you, Jesus. Ubonga nakwende njani? Yes, Lord. Ubonge kanjani futhi? Bese kwendakalana emva kokube sowubongile mayibonge ingozi. Thank you, Jesus. Angithi into oshumayela ngikongathi bengithi moya engcola angiside futhi asiside kahle. It's just a word of exhortation. Ngito kukhuthaza. Ngokuthi mntwana sekhaya. Sekakwendele uNkulunkulu la kwendele kona. Sekakuthanzile. Sekakuvusile waphila. Waphila enyameni, waphila emoyeni, waphila nje engqondweni. Kungusa waNkulunkulu. Kule bantu namuhla labangathi noma lana ngamanzini noma kuseluze because their mind ayikho kahle. Labanye batshelwe kanjalo mhlambe labanye kude ndiwo nje abantu bemhlaba. Bathi thina nawe singa kuba grateful to God ukuthi at least we are still sound. Hallelujah. Amen. Ngingakahambi kakhulu siyafunza incwadi yetihlabelelo. I wish ngabe bengiphethe lesingisi but I'm having a Swati version. But we shall read incwadi yetihlabelelo 50. Sitafunza 14 and we are going to take the last verse. Lamlifunzeka kanje nalithi nikela kuNkulunkulu ngemnikelo wekubonga. Thank you, Jesus. Ugcine tethembiso takho kulosotuka konke. You are going to take the last verse which is verse 33. Lithi lo onikela umnikelo wokubonga uyangithumisa. Udiphendlela indlela kuthi ngimkhombise insinziso yaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Uyathi sisakhuluma ngekubonga. Thank you, Jesus. Lapha ngetulu kulo 14 lithi 10. Nikela letindlela takho lithi nikela kuNkulunkulu ngekubonga. Ugcine tethembiso takho. Hallelujah. Hallelujah. Kune kuthi whenever nasicela uNkulunkulu something siyesilise hana. IBhayibheli lithi wathembisa kuNkulunkulu wathi naso ungiphilele ndvodzane ngitawunikela ngayo kube indvodzana yakho ihlale ethembilini lakho ikukhonde wena njengaNkulunkulu. Ngalesinye isikhathi siyeta uNkulunkulu sitocela imisebenzi bese sithi yathi inkosi ngidawukhipha tishume endlini yakho futhi ngidawulekelela umsebenzi wakho yeNkulunkulu bese uNkulunkulu uyathembeka ebuthathweni bakhe akuphe umsebenzi bese wena uthi uyathi bantu abami ngazi usema complex bebasolobethe uyathi bomzala nabozivani banikaze ngabagcina asengifaka i-airtime ngifake emadethamini lokwana lokwa bathi ukhohlwe ukuthi kunethembiso lotelile phambi kaNkulunkulu nawusamcela. uNkulunkulu wethembekile uyasinika letinto. Jesus. Sometimes kubone as a test when uNkulunkulu akuniketa lokucelile because usuka thatha ukuchubeka akubuke lokuthi uthembeke kanganani kungakho live laNkulunkulu liveta ukuthi kulabo labathi okufuna ukuthi sithembeke kulokuncane kuze sitothenjwa ngolokukhulu. Sina nawo mhlambe lokukhulu sola sikakufol because nawuthola nje nakulokuncane nje ufuswa nje ngo-1000 ukuthi yathi ngosongiphile nje umsebenzi wokuthi kube semsebenza umphola bo1 point ngola bo2000 uNkulunkulu bese akakafakisa ko5000 nabo 10000 bathi ngeke usafika because uthi tena uthola lo 1000 wathi how yathi mina bengisolo ngakhona ngisho kebhareni ngaloko ukuthi bengihle lo 1000 asengiyobona ukuthi bendani bovela ungafanele ukuthi uyobona ukuthi bendani bengakafuna ukuthi uvinjwe imali but bekufuna ukuthi uvinjwe kwesaba uNkulunkulu. Hallelujah. 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 Lithi sethembisa sivama kwenda kakhulu lokho emakoneni ethu funa simcela uNkulunkulu
Singosina ungangipha nje Nkosi yami bantwana nami Nkosi ngihlale kahle kuleli khaya ngibe ngimake nami lo nemfana labanye baqhamuka sebathi manje ungiphe ivodzana athembeke uNkulunkulu akuphe ivodzana kwendlule wena bese uyahlala uthi uyathi sengumfathi lophelele Jesus ukhohle ukuthi uthitele kusimakazi Hallelujah. Kongathi uNkulunkulu bengasifundisa namuhla. It is my prayer ukuthi asifundise kumbonga. Sita ugijima bazalwane sibuyele ku the last verse. Lithi lona lonikela umnikelo wokubonga. Uyangivumisa. Hallelujah. Bazalwane lebe bangaphambili ngingakafiki mina. Bebenda inkonzo yokuvumisa. thank you Jesus Manje ke siyesibe limited sicabanga ukuthi kujumisa uNkulunkulu nakubese kwetanyalo sithi hallelujah ufanele ukubonga simusho kanjalo lithi leli vla uNkulunkulu thank you Jesus lo nikelo umnikelo wokubonga uyangithumisa hallelujah lokusho ukuthi imvumiso yakho ayikapheleli ngemagama ayikapheleli ngengoma yes Lord nangabe wena ude kumbonga uNkulunkulu hallelujah my God na ungambongi nje uNkulunkulu uthi simakazi yathi awungithumisi thank you Jesus iyashoda lemvumiso yakho my God ngongathi namhlabeke ngasifundisa kuyiphelelisa ivumiso yes ukuthi nje sithi siyabonga kubonga nangihlala phansi ngibuka akukadudi kufana nje ngisho nemdala kwendele lutho lokubuye nje ubonge uthi maye ngiyabonga ngamane ngiyabonga nabongozi nawubonga lesangoba ngathi zona uthi ngiyabonga selendfuna usukubonga lokho ukuthi yathi lo mdali uyangicabanga uyangithanza uyanginaka akalingisi nje batali labatala ko bese bathi bosala ubona gogo ngiyabuya saye emafamily bese angisabuyi buya kanye ngeminyaka nasetabokisi yes sengicaba nakhona ukuthi uhlelele la standing ngoba phela naminyaka kuphelile yes Lord bathi sifundise bonke thank you Lord thank you Jesus kube imvumiso yethu athi lomnye umhlabeleli ayibe liphunga lelimnanzi imvumiso yethu ungathi uyajabula uNkulunkulu nasingibonga ngathi uvale imvumiso uvale liphunga limnanzi wena lo kwapheka kudla ufake boraja lapha ufake boaromenti ufake lokwanalokwa uva nje nesimeli ukuthi no there is something good lapha ungathi nathi nasithi siyanikela lo mnikelo wokubonga uNkulunkulu uvale liphunga lehlaka mnanzi kuye bese sothi ngibabethelani lo mzalwane lokwathi ngokubonga kini hallelujah iBhayibheli lihamba liyazivetela nanganye ilanga ukuthi kunemadvodza leta kuye atocela umkhuleko lithi livla uNkulunkulu kwatholakala inye seyijika seyiyawubonga lisivetela kokuthi kuyo kwase sekuyapheleleliswa kungazuthi bengakapheleliswa uNkulunkulu bekasakabophuka ukuthi ngabe sengibendele sengibaphilisile nje batangibonga yena ukuthi yathi mhlambe bengaboni sengiyabona uyathi uNkulunkulu bengisolo ngidonsa kalukhulu kodwa yena sengiyeva kusekuyachacheka sekuyaqhubekela phambili kodwa inkosi bengasho ukuthi ngiyabonga emini ngendlule ngiye ngithi njalo nangibuye emsebenzini ngithi yathi inkosi I thank you for the gift of life. yes Bazalwane na ungaswala lesibhedlela. yeah what do Jesus Utezathu sekumbonga uNkulunkulu siyaphila. yeah Ngisengafiki nekubonga into lele ukanti serious wena. I serious leya ka life. thank you Jesus Because I life ngiyole kwenda kokuthi ukhone ke sale kwenda tonke letinye timvo lodifisako. The wellness nje yemtimba wakho kokuthi uvanga ukuthi emalunga na usawathuma embila yaya. Ingcondo na usawithuma qabanga iyaqabanga. Emehlo na usawathuma ekubuka sola yabuka. yes Lord You need to be grateful for that. thank you Father thank you Jesus Uyajabula uNkulunkulu lasithi siyabonga. Amen. yes Lord Ubonga nje the things lezi satithatha thina engazuthi athina umsebenzi. Yathi sokubonga nje ukuthi enkosi ngiya-afforda nje kubhadala i-1 room ukuthi ngilale la ngekhaya. Jesus Angilale esigangeni. yes Lord Ukuthi inkosi I'm grateful. siyabonga Noma ngabe uthi nawubhadela uvusa ngisakhona kwenda asume kukhonona. Sanye inkosi ngiyabonga kokuthi ngiyalala le 1 room yami. Ngiyalida phalish lami nespinach sami. Yonkosi kungumusa lokho. my God Kunabantu labaphatha stress baphatha depression because abadi nje ukuthi umntwana labamdele batampha. yeah Wena usasidla spinach usalidla portion. Jesus Ufuna ukumbonga uNkulunkulu sekaphi imoto.
do you think ukuthi tawufika usahlula bonga portion ibona ngamcela 200 rand ubonga nje portion phambi kwaNkulunkulu My God. kuthi inkosi ngiyabonga ngiyadla yenkosi angihamba ingcunu ngiyagcoka maye yaNkulunkulu ngilala nasekhathi endlini awuyesimakaze maye ngiyakwathi ngisho ukuphakamisa into lakho ngivula umlomo emagama aphume ngiyakhona ukukhuluma ngendlule ngiyakhona nangihamba ngetinyawo tami angihambi nange-wheelchair angifuzwa angimele ukuthi nabo umuntu angibekelana uyophinda aculwe khona lana. We need to be grateful. Ukhona longa uvami lomhlabela khashana afise kutofika la. Uyatifuka nge-wheelchair kancane. Uyatifuka mhlawumbe uyofika sethi amen. Wena ufana nami ukhona kuhamba ngetinyawo takho totimbili tiphilile ungakhona ngisho ukugijima noma ngabe sewulate uthi uzufike uhlanganyele nalabanye bazalwane. Hallelujah. We need to be grateful, we need to be grateful. Labanye banemindeni ebazalwane angajaki. Ngicela umfundisi angajaki angakajaki ngefuthi. Amen. You need to be grateful ngokuthi unemndeni. Une-family. Amen. Ube grateful nje lokho. Hallelujah. Labanye bashadi ubonge nje ukuthi nemlokhetha kushiya khala kuphi. Hallelujah. Wayohlala ekhaya lakini noma wherever la nihlala khona kodwa nje sihlala nawe abantu bangaka emhlabeni. Angakwadi akhanza umdzalo ungaka bathathethe nje ukushinja sibongo sakho asebenzise sakho solokhuluma ngekubonga Jesus ashinje nje sibongo sakhe athangisabe wakadamini sekuyoba ngamalaza usalo kophambi kwaNkulunkulu. Hallelujah. Kunalabaze benze emhlabeni solo bathethi ngamunye bathutshala basuka namhla uganwe ngilona sasuganwe kuloya bathona sokuphile nje uNkulunkulu mfathi sokuphila nje ukuthi yathi inkosi ngiyabonga. Amen. Ngiyabonga nje ukuthi inkosi unami ungabhele wangendela umusa. Jesus. Sokuphile kindvoza sokuphila nje ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi bonga ngiphi inkosi yami yasemhlabeni. Hallelujah. Nasekaphe bantwana kayikhulumeki. Jesus. Kune bantu labanetimali babhadala ngisho amathikithi etindiza bayibaprofethe emaveni khashana bafuna nje umntwana. Wena lolo vele washobela kanye nje ukubiya naye uba kwamcelishe kuphela. Haleluya. Uthi wakho nje ngento ube uveka ngathi usiphosiso bashamba uNkulunkulu asisiphosisa ankonze ukuzelela bathi ngichaza ukuthi wena awu-appreciate lo wakho umntwana because ukhamke vele ungamgaka. Jesus. Ukhamke kambe lula uvele ngathi usikudzinga ukuthi uye enkonzweni uzabe khona no ongayi enkonzweni ubuye lide bayaya babuye bangaphathi lutho. Jesus. Sesimbonge uNkulunkulu bazalwane. Yes Lord. Yes Lord. Jesus. Simbonge. Yabona bese simbongelana nasipho lesikiso nyana. Hallelujah. Umbonge nje uNkulunkulu ukuthi wavuma ngemlomo wakho wathi Jesu inkosi nemsindisi wami. Hallelujah. Wakhetha wanquma wathi ngifuna kuba ngumntwana waNkulunkulu ngihamba endleleni yakhe waba ne relationship naye. Lokho kungumusa lo wehlukile umusa lo ngazuzwa noma ngabe ngibani. Labanye solo sabakhulekela sabancengela kuwo lo musa lona ngoba na ubuka umuntu lo hamba evelophile evelo ngaphili kusimakaze labangangathi labanye sosaba nje bakhomba ngendlela umphungisho la sabuke ngayo ngendlela nje la ngakho nje ngisho presentable ngayo no umbuka ngishahamba ngathi nje uzelile ngempilo akade ukuthi usuka kuphi ubheka kuphi because uhambe estatsini. Hallelujah. Livla uNkulunkulu lithi sasimhambima. Uyavuka legama ukuthi ninyanyeka kwani na umhamba ngathi uhamba ungena noma ngabe ngikuphi uhambe uma noma ngabe ngikuphi but lithi sasesendelwa umusa sabitwa ngemadvodzana uNkulunkulu. Hallelujah. Maye kumnanzi bayindvodzana kathi yaNkulunkulu ngoba wendlula yena athi labange bamngeke bahlazeke. Wathi futhi angifuni bajabe. Jesus. Ungahlala njani ungambongi babelo kuthanza kangaka nomulele uthi yena mina ngidela ngilani. Jesus. Ngiyamlondvoloda lo ngewami. Lithi njengoba bathi inzaba ihaqa iJerusalem kanjalo labange bami ngiyabahaqa. Emini ngiyabahaqa ebusuku ngiyabahaqa. Singamthatha phela ofana nasibakathe wethu. Lo sithanza kona kangaka asithethele verse bazalwane. Hallelujah. Lithi la ngaphasi lo olonikela umnikelo wokubonga uyangijumisa
kudipendela indlela ukuthi ngimkhombise insinziso yaNkulunkulu. Jesus. Ibazalwane ngiyakubonga nje, kubonga. Praise God. Lizileli laNkulunkulu uphendla indlela. Yeah. Uphendla indlela lokushoko ukuthi kukhona lapho uthuthu uyahamba khona ubona ukuthi indlela la kude ungathi kulinsala ngaphandle lina kakhulu bese sekuvaleka ngisho nalendlela mina tshani mina sihlahla kube betele indlela but lo mnikelo wakho wobonga uthi leli blankulunkulu uyaphendla lendlela ungathi kufika linsefosholo bese liyacenza licenza ukuthi kuvuleke lendlela ukhone kamba. Hallelujah. Asingadivalela indlela bazalwane ukuthi singambonga uNkulunkulu. Amen. Athi lo mnye umhlabeleli ngayisa ndoni na lefanele ukumbonga. Anginako lokwanele ngimniketa ngisho liqobo lwami. Asimbonge uNkulunkulu. Asimbonge bazalwane. Amen. Siyaxolisa bazalwane. Hallelujah. On that very same note bazalwane naloko ukuthi uyathina singambonga kahle uNkulunkulu. Nasingambonga kahle uNkulunkulu. Kukhona lokuhlela ngasendela kona. Lama verse ongithule ngiwafundzisile niyawabona ukuthi achamuka with benefits. Akahambi otvani. Nalithi leli vla uNkulunkulu likhuluma ngekuphendla indlela. Njengoba ngibekusilela uyayibona indlela leseyivalekile ukuthi nakufuna uyiphendle ukuthi kufuna ubise wena yini ngona lokhu yini lokheshwa ngasiheshe bise mafosholo kumbe fosholwe kubiswe amapiki nabe kufuna amapiki kuphendlwa nje indlela. Buka le yami nawe singayiphendla kamelula nje ngekubonga. Asizine kuyoqasha abantu kumbe labana lento imfanele ukuthi bathi siphendlela. Singa nje kusukuma sithi maye Nkosi siyabonga. Amen. Sibonga kwatana nawe. Sibonga kuthandwa nguwe. Sibonga kweluswa nguwe. Sibonga nekusipha konke macondzana nempilo. Yathi mina ngathatha sibhejebele. Yeah. Kusike uphela lo mnyaka solo uhamba ngale nqapsi lo uhamba ngalo yini. Na ungafunza nje uthi na uphuma kule nkonzo uthi yathi ngisanquma enhlitweni yami. Yathi nje ngiyanquma mina ngethwana. Ukuthi enkosi asendifundzise nje ukuthi ngiyocala ukubonga. Yes Lord. Uqale nje na uvuka uthi yathi enkosi ngubunga ukuthi ungivusile ngiyaphila. Uqale nje lapho. Uthi ngiyabonga ukuthi ngiyaphila enkosi ngivuka ngiyaphefumula. Ngivuka ngiyakhona kuma. Ngivuka ngive amandla. Ngivuka futhi ngiyathi nethi ndawuqala ngibreakfastele ngani. So lemsebenzini nabakasho nethi ngihambe ngingabuyi. Amen. Maye ngiyabonga yeNkulunkulu. Jesus. Nalabende amabhizinisi noma ngabe wenda inkukhu noma wenda amafethi noma wenda ini. Yes Lord. Uthi yathi Nkosi ngiyayibonga lenhlakanipho. Kwekuthi ngongangifundisa ukuthi ngikwadi nje kwenda lifethi. Bangaka abafatile abangakwadi kwenda lifethi. Ngingilomnye wabekhathi. Kodwa nje yeNkulunkulu mina wangifundzisa ukuthi khona bengakwenda ngetandla tami ngiphile ngikhona ukuphilisa nebantwana bami. Yathi kuneke singambongela kona uNkulunkulu. Yes Lord. Simbongele ukuthi uwendile nekokuthi asiphethe ngokuthatha. Ukuthi besingathela impilo tato. Kukhulu bazalwane kuba nelibido ngokuyekela le yakho impilo unake nayo lathi uNkulunkulu hamba wondlethe imvutami. Regardless ukuthi tifika dona tikuhloniphe noma tikwenzelele noma tite noma tingeti whatever they are doing ukuthi tehamba wondlethe imvutami. Yes. Uzelele yakhe impilo lo muntu. Mhlambe naye bekafuna kuhamba all over the world. Thank you Jesus. Enjoy ngendlela langafuna enjoy ngayo. Yes. But uyavuma athi yenkosi. Thank you Jesus. Lo bito lombitanga lokuthi bengashumayela live lakho kusita ngale bantu bakho. Yes. Fuma mina Nkosi. Jesus. Ngilungele kuyihamba lendlela. Ngilungele kuwela lo msebenzi. Asesimlinge uNkulunkulu. Simlinge ngikumbonga. My God. Bekangekakhuluma Nkosi
ngiyakubonga nangabe bekude lafuna kusendela kona sesimbongile Jesus. nami ngiyancuma ehlitweni nami ngithi Nkosi noma ngabe bengubonga ngathi ungamfundisa ukuthi bonganzisa kubonga kwami bonga ngenda ukuthi kunciphe khona kwami nangabe kukhona nekubalisa kwami kunciphe sekwenze nje kubonga Hallelujah. kwenze bonga ngoba noma bengathi abhalwe icelo temthanazo kumbe bongabhalile isiyonke egcwale lepage ngoba kunengesitale esikhonona ngakodwa nangathi bonga uNkulunkulu kumbe bongabhala kunye noma kubili but sithi lapho sihlala kade siyihlatela lento thina lesafunza Swati sinathi uhlatela usosihlukanisa letinto utibeka ngaboloni mukade ukuthi kunengi kakhulu labonele kona uNkulunkulu. Yes, Lord. Kuluma nje sihambe emigwaqweni sigibele emakhumbise ndakonke. Yes, Lord. Kuyekwende kuve bathi kube nengodi noma uyengce vele ukuthi seyendekile. Uthi uyajika futhi kunalenye emva kwakho. Uthi kuthi wena bohlakaniphile noma ukwati ikhethe emakhumbini lokuthi solo nje solo wabakhona mhlamba uzange soyifole nangabe wakwayithola kodwa soluphilile kungumusa wakho. Yes. Asimbonge uNkulunkulu bazalwane. Lo ngathi nguveta ngakunye ngendlela ukuthi bebedelo salela ngaphandle athi niyathi kude lengambonga ngako uNkulunkulu. Jesus. Lo munye nje useyathi ngesengisala kade noma sengilikhehla ngibonga yathi kungibuza lokhu ubone batukulu bakho. Waphila labanye abakhona ngisho ukubona umntali noma ini. Thank you Jesus. Mina nje wami umntali washona 98. Thank you Jesus. Ngeke ngisho ukuthi nganganani ngoba ndazela inkopelo but I was too young to understand umntali kokuthi nasikhuluma ngama-ke yini kangakuthi angisibonanga ngisho sidingo sekukhala aleso sikhathi leso because bengi-understand ukuthi kwentekani Jesus. ngaze ngabuta nje ngabuta lo mnyama ngathi kufa yini. Hallelujah. Nathi umuntu ufile yini wathi lo make hayi kusho ukuthi uhambile lo muntu akasaphinza kuya uyophinza umbone kwangathi ngivela ushaya emva ukuthi yathi lento ngathi sibomunye kana kabuyi angisayophinze ngimbone kwangathi ngicala lokuvala ubuhlungu bokuthi hayibo kanjani make ngasaphinzise ngimbone Jesus. but ngikhule ngihamba ngafunza ukuthi you need to be grateful. Hallelujah. Kuba nemntali kusibusiso kuba nagogo kusibusiso kuba nje nemndeni wonke uphelele ngoba ngeke ngibakhethe wonke umuntu umcoka phambi kwaNkulunkulu naphambi kwakho. Hallelujah. Bazalwane sisatofuna live la uNkulunkulu asithi silimukela with gladness of heart. Lithi la live la uNkulunkulu kunebazalwane baseburial lelithi bebareceive lelive la uNkulunkulu with gladness in their hearts. Lithi belibasebenzela bebathola ngisho itselo talo ngoba bebalemukela ngenjabulo bebalemukela ngekubonga kwangathi nathi nasimukela live la uNkulunkulu besingaba kulohlobo lolabazalwane lesiyalemukela ngekubonga nangenjabulo. Hallelujah. Ungathi simakathi uyayithanda inhlitiyo lebongako ungathi uyawuthanda nemlomo lobongako. Kwagcina kule last verse lengikhuluma ngalo likhuluma ngemnikelo wekubonga. Thank you Jesus. Lokho angathunywa abazali ngilakusho futhi ngikusho bese sengiyalela ngihlala ngawubuya nyelanda bese nikahle. Thank you Jesus. Amen. Ngiyathi bazalwane ukuthi abashaya ngeke ngishaye. Hallelujah. Uyathi bazalwane kumcoka ukuthi umuntu ngicale ngemuntu sawufika kahle ngale kumcoka ukuthi umuntu ungathi ngiyabonga ngemlomo kuphela. Jesus. Nakakukhulisile nje umntana angisho ukuthi siyabakweleta abazalwane. Hallelujah. But nakakukhulisile umntana bonakala nje uphithitela neliportion ne10 kg rice nefutha nashukela. Ufike nje noma ngawujake kwani ufike uthi hawo bomwayise bongwani whatever leyo sibongo salelo khaya bengidonihlola nje make ngiyaphuthuma bona ngibuyele emadokweni hawo ndawo sala ndamathisana ngoshukela. Jesus. Uyasho ukuthi you are grateful. Hallelujah. Ngokuthi kunathi le mali yabo bebangayidlabhatisa kulokunye noma bebangayenda kulokunye bakhethile ukuthi sebakulethile emhlabeni babonde ngayo bafundzise labanye beni bafundzile nasingabuka ukuthi education expensive kanganani eveni lethu uyabuka ukuthi lo muntu loyo kumbe ngabe is driving the latest car
Hallelujah. ngabe kumbe la inaso stairs ngabona ko but ukhethe ukuthi anginvest angikhulise umntwana ngimnikeze the best education la ngayidinga. We need to be grateful for that. Jesus. Wendlule noma ngabe sihlobo noma ngabe ngumuntu usihlala nje ditandini kende kufika usitwe nje umuntu makhelwane lo awumathi ngisho kubo ukuthi kuphi. Hallelujah. But uthi uyafika kwemukele lo mfane bathi lo mnye mhlambe unamoya waNkulunkulu atsinzeke akuphe ngisho swine ngisho uthi akubone kucala afike nje akuphe ungakaphelelwa nalokho awusathi sibota unconcothela abantu afika thathe emakhibeni ekhaya lekhaya kuyalinywa ngibiyena nangibhatata ngibiyena namathanga yathi kumusa. Hallelujah. Akube khona lo mbusisako nawo Thank you, Jesus. ungabe kulokhangeta toti kuphela kubonga kanjena wena. Thank you, Lord. Lithi live la uNkulunkulu sibusisiwe lesiphawu kunalesi lesimukela kuyabona ukuthi wena nawe ungala ka receiving end ungathi udibeke emathubeni lamafishana. Hallelujah. Wena ufuna ukukhangetwa wena uphokhiphe amagama ebusiso nje abantu akayaphuma nje ayahamba kude la ngenako ngala kuwe asitendele umusa ukuthi abe khona la ngenako bazalwane noma ngabe imphatha nasiketi sami nje ngenteka Jesus. nginyongento ngathi ngihamba ngibone lesinye ngisithanze nase ngibathe ngiyadibana ngasethi ngi10 kumbe sethi ngi20 ngoba thina bosi sivile sinemsakatha balokuthenga singakhawuleni bahle sengiyabuya sengiyambona lo myezi singibathe ngiyabuka uvame ukugcoka dimbili tinzathu ngicela ngiyadadisha nje lesimo ngisitwa nangemoya engcwele kuthi ngabe ugcoka dimbili tinzathu ukuthi uyathanza yini noma vele kumbe dimbili tithathu emadama fisha sengiyoqhamuka nje lesikhwama sami nechorus lami sengiyamvusela umthandekayo kaNkulunkulu sekufika ngithi ngumntana make hawu soda uvele wende njalo inkosi kuphathe. Hallelujah. Uyabona ukuthi soluphendla lendlela sokuyaqemba azinge makosholo la zingakhishwa ngala kukhishwa impahla kukhishwa ukudla kukhishwa imali kukhishwa nje amagama lamnanje kubo soluyakhipha nje uyaqenza nje uyadicenzela nje. Uyabona ke le imali bazalwane ngeke siye ngane sengihlala phansi. Hallelujah. Imali yakhishwa iyakhishwa imali nangithi ukhipha imali bazalwane uyikhipha kusukela emntwaneni. Hallelujah. Uyikhiphe emvodzeni noma emfatini Jesus. uyikhiphe ebandleni uyikhiphe nje. Uyabona soliphuma nje uyitawubuya. Uyabona naseyibuya kuba ngathi seyibite bomzala nabosibali nabogogo nabobani ebazalwane iyabuya. Jesus. Ngiyacela kunifakazela ngakahlali phansi ngale point nje le mali. Jesus. Ngale point nje le mali ndokuthi iyakhishwa. Jesus. Ngemusa waNkulunkulu bazalwane njengoba ngichazile ukuthi angathola ithuba lekuhlala nebatali bami yenza bayiku sheshe bahambe emhlabeni. Jesus. Hey. Angathi uNkulunkulu wafakana about giving kimi emncane engafundiswa ngumuntu. Jesus. Bebaye bathi ngisho bangiqoshe esikolweni. Ngiyihlekele ntonyana ngoba I didn't understand by then. Ukuthi bengendani but I was doing it and ngikwenda consistently. Bengithatha nje leyo mali lenginayo noma ngi20 rand noma ngi10 rand noma ngiyoma lapha hlanganeni kwetindlela abenza khona abafana besikole laba esikoleni abaqoshwa ngibona. Jesus. Ngingadilile lapho ngicoshiwe ubona bakahle babhadalele baya esikoleni. Yeah. Bengima khona ngifike ngiphathisa imali ngithi ngibude ukuthi sibanyabela bamcoshile in this time around. Wo abakamcoshi. Yes. Kodwa nginako lokucabanga ukuthi imali ye-break ude. Hallelujah. Bofike nginikedeleni imali ye-break. Jesus. Yes. I'm doing high school by then. Yeah. And nambuya angisolo utililila ukuthi bengiqoshwe noma nginani. Jesus. Udadisha nje like never before. Kulele ukuthi uyabona nyalo ngiyaphasa nyalo noma ngabe ngibuye sebhasi ngiyaphasa. Ngibuye ngiyathi into wendani la. And vele ngiyobathengela kudla lapho labede kudla ngivule iverse lami nefunze eBhayibheli. Hallelujah. Angathi ukuthi bekwendeka kanjani but bekwendeka kanjani. Funze iBhayibheli lami bahambe bathenga amafethi. Kudla was the least of my worries. Yes, Lord. Nangidlela ivla kuNkulunkulu bengidiva ngiphelele kahle ngisuthi ngifresh. Jesus. Engivale ngisebenzela. Thank you, Jesus. Kwahambe
ukhanze ukuthi okay le grace yale mali khona bazalwane. Yes, Lord. Nanginenvo nje lengayisokoleli kakhulu emhlabeni imali. Hallelujah. Ngisete kona le ngangeke ukuthi but angisho ukuthi nginemali eningi kakhulu. Ngisho ukuthi ngendeka ngiphumela ngifike kumathapha sekukhona le ngidibana nayo 150 rand noma 100 rand noma malini. Hallelujah. Imali nje yinto lechamuka ngalokuthi noma sengiyikhipha angibudgethe kakhulu. Yeah. Kulula nje lokuthi ungapheka kalula nje lo malini lo. So letinto letinye stilanza. Yeah. Hayi ukuthi konke ukuthi akulanza ngimthatha imali lanva nje ngemali bazalwane. Phela. Awusolo bese sothona sotayilanza ngimthandazi le formal le principle nje lavini. Hallelujah. Ithi imali nje vele ilandva ngemali. So lokufakazi bambe ngithi ngahamba kwayangisho etincekweni nathi ticale emabandla atenda lokwana lokwa ndikhanze ukuthi emholweni wami noma ngabe ngola 1 point. Yeah. But nakashido uNkulunkulu ukuthi kokha 1000 bengimkhipha. Hallelujah. Nangabe ngola 1.5 kube ngimlota sala na 500. Jesus. Sathe lo 1000 ngiyonikela kule ngcekumbi itawuthenga tulo itawubona ukuthi iphesha ikona. Hallelujah. Wakubuka uNkulunkulu wakubona ukuthi wo yethi lo muntu lona akayikhotsamela imali lo. Yeah. Waqala wavula letinye izinto angakade ivuli vele ngekuthandaza ngiyakuthanda ngiyabona kakhulu. Hallelujah. But kubide ukuthi ngihlukane nanakule nginako futhi kubuhlungu nawuhlukana nemali. Now uyikuze ucabange ukuthi kambe ngidawurenta ngani ngabe ngidawudlali amangalo kusuke kwendeke ukuthi leyo nyanga le iyaphela ngcono nongakhiphe ngisho ngifeke ekheni lakho. Hallelujah. Uqhamuka nje bazalwane ngiqhamuka nje abantu bathi how you this is perfect ngize ngihamba ngena lapha eboxer noma ngena lapha Pick n Pay ngakhanza bende nayikhombo khona nayikhombo leba nelivosi ibe nechicken ibe nebeef afika nje akusengele lonke lo box lomzalana athi nakho. Hallelujah. Abuye lo mnyathi awu asesingene lapho ngiphethe esitolo bamba ngathi imoto libutonke labazalwane lengiphila nabo. Hallelujah. Athi okay asamthatheni rice nawe ukhetha akakho lo ufuna konke whatever that you want take it. Jesus. Yabona ukuthi kusuke uNkulunkulu akukhombisa ukuthi awuphili wena ngemali yakho. Hallelujah. But uphila ngemusa wakhe. Jesus. Tasukuma bazalwane silungele kuvala uNkulunkulu live la uNkulunkulu. Bekuneke ukuthi nje lisehla. Thank you Jesus. Asivulekele kubonga. Yes Lord. Sibonga ngisho nalelithuba lokuthi kuthi namhla side nje sihlangane sibe babili sibathathu. Sikuthanele ngelive lakhe. Sengiyaconza ukuthi bekasho ukuthina kathi kungena kwethu angafanani ukuphuma kwethu. Nasiphuma la mnyango sinasafana. Uyathili ubusisiwe umuntu lokutha ngevali live la uNkulunkulu bese uyalenda. Lithi live lakhe asibe the doers of the word. Thank you Jesus. Asikwende ungakwenzeleli ukuthi bokanzi ndawuqhamuka netambulo letinkulu. Ngiyangifisa ukuthi ngikhulume nakulokushiwo uNkulunkulu. Yeah. Hayi nakule ngicabanga ukuthi kutawuvusa amen kakhulu. Hallelujah. But nakathi uNkulunkulu akhulume nje ngekubonga. Praise God. Bengizokhuluma nje ngekubonga. Yes. Sekukuwe umntwana sekhaya ukuthi uva ngathi lesambulo sami sishalo lesekubonga. Wena bofuna gold ipapa noma bofuna whatever that you wanted. But uthi uNkulunkulu asuzame ukubonga ubone ukuthi yethe ngakuvulela ine mafastela emzulu ukuthi ubongile nje wathi engozi ngiyatehlukanisela mina kuyatiketi yami asengulinge yengozi. Yes Lord. So mone ukuthi ungabuyela ngakho esitolo uyothenga nje imali. Hallelujah. Mina ngithenga imali abazalwane ngithenga ngoba ngisuke kuphapha ukuthi ngifuna ukuthenga imali. Hallelujah. But angithenga eqinisweni la lonke. Hallelujah. Baswipe emakhadi ngokuthi thatha naku noma chamuke nako ukuthi yathi ngibone nako ngakubona kufanele wena. Amen. Because empahleni angisabi kuyinikela. Akungihluli. Ngibona nje siketi ngisigcoka ukhansi ngiyagcina namhla kusigcona sathi temongcwe. Yabona nanguya. Uyasicina siketi sigcoke angibudi. Hallelujah. Angibuthi futhi ngisene umsango masede nale mfutho. Angiyiko ukuqala zathi babe Nkosi yami yabona nesiketi wangithenga naso vele phelile. Bekathi moyo nje nanyosinikela. Angaconzi ukuthi bazalana nabanye bodwa bengibongela nje ukuthi ngisakhona lokudecide ngethwana bazalana ukuthi ngithathe lesiketi ngiselela ngisho khona. Kwanyalo ngiyawucela nasekufanele bazalana. Kwanyalo ngisasemseni. Ukuthi nje savele ngithathe nje bese sengiyabeka nje bafanele khona. Sisukume bazalwane sivule intintito tethu sihlabelele bazalwane bayovumisa bese inceka kaNkulunkulu itanga phambili kusiphane la uNkulunkulu. Nazo wami ngiwo Nkosi
Thandazo wami